Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban pule do Richmond Karluki. Kimat bakong san jo ko kubor mentaga step. Katanat korbari ke sarkar pedeng kala betha ek jilla bat ki Union Territory banam kensting wadadin belanang penjensur gijing perking. Kajingdon ki bayo ek jing pang COVID-19 hagari India kala nang hyar bat kajingdon ki bakot kala kiyo shaka khandai phonrio point iwe hinrio na kashispa. Ha Meghalaya sanspa khat sawut ki brew kliyo thamai ke jingpang COVID-19 henin kesni kat ba sanspa prapusan ngut kila koit. Bat ki brew badan palat ya armut ki khon kinom yo jingerap na kattu kan itligi skim sarkar ha ke jela Assam. Hashwa bing nikmi shaka kubor ke babnya ni ne shashkor ya kan ye ke jingpan mana ke badan kam. Na kadaw jong jingpang COVID-19 ni kentu ya baro kinong snap jengi ban kensting henry ben shim ya baro kilat jengada bar kito ki baladap sausan snam kertasya neng ki baladap shim ya kawat bankong jong ketika bakin shim ya kawat baar ondala de kapor bo ilade ha jing shingan de kababuat ikini ki laitli ki rukom le ki basuk dang ye ki mas penjengai ni ki wei bat sat khoi bhaya la ki kiti bat kadur khamat na kabanta gi jingte bakam banya beidai bat ka COVID-19 pila ban phone hakini gi number yarap jong ka ri ki balong not iwe ar like ndai nyo pra not sound rio but iwe not nyo san but ki number yarap jong ka jilla Meghalaya kilong iwe not pra but iwe not nyo not ka khubor ka babnya Katanat korbari ke sarkar pedeng kala betha ek jilla bat ki Union Territory ban kensting wat hadien banang penjensur ya ki babon ki jing perking ha kani ki jing wan lan shop baar jong ka klam COVID-19 la ai jing mud ya ki bakin bod iki santli ki rukom trekam kita ki long ke jing bod ki kendon maneda na ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 ke jing test ke jing wat iki bele kendo iki bapang ke jing sumar bat ke jing aitika Secretary Katanat korbari ke sarkar pedeng Ajay Bhala ula tho shaki Chief Secretary jong ki jilla bat ki Union Territory bayakarai ban penjensur gi jing perking dai ban shim hadien balakmi bnya bat pencong dor ya ke jinglong jingman Ajay Bhala ula ongru iki jilla bat ki Union Territory ban pensted ya ke jing aitika khanang babun ki brew kinyo ban shim ya katika Kajingdan kibayo ay kajingpang COVID-19 hagari India kalanang hyar. But kibadang don ya kajingpang COVID-19 ha India mentakalong nyolak 100,000 kat kanday ngut. Kibayo thamai kajingpang COVID-19 ha India hanin kesngi kalong 100,000 nyospa san pulay ngut. Kat ba kibakot pat kidon kanday pu 100,000 nyospa sa pulay ngut. Kajingdan kibakot ha India mentakalakot saka kanday pu hunrio point iway hunrio na kashispa. Bat kajingkot ki breu man kasi katam ban ki bayo thamai ya kajingpang mentala lai pufrasni Ha Meghalaya sanspa khat saungut ki breu kliyo thamai kajingpang COVID-19 henen kasni bat dakine kajingdon ki breu ke badangdon unu kunyang jingpang galong 1,000 nyospa sa fulai ngut ki balakot henen kasni kidon sanspa prapusan ngut ki balaklat pat rengkat badunu kunyang jingpang kidon san ngut Badda kini kajingdan ki baklat baro kalong hinyo spa hinyo pun rungut. Na kini ki san spa khat saungut ki bayo thamai kini kajingpang hinin kesni si spa hanru pulai ngut ki dena ke district East Khasi Hills prangut na East Jante Hills sanpu hinyo ngut na Ribhoi hanru pulai ngut na West Garo Hills si spa khat san ngut na West Jante Hills prangut na West Khasi Hills khat kandai ngut na South West Garo Hills khat argut na South West Khasi Hills laipu argut na East Garo Hills khat san ngut na North Garo Hills but arpu argut na South Garo Hills Bankang la de kajingkiyo hagi bayo e kajingpang COVID-19 haga district East Khasi Hills. Ka district magistrate ke East Khasi Hills kalapin mi ko hukum hapo ka kendon chispa sau CRPC bat ka kendon balai jong ka Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulations arhajar arpo balapin jari gijing perking haga district nadu lasai kesni ka arpu we trek ujilleu hadu bandapan banada kum weipat. Ya ka curfew med an penjari nadu ko por nyo bajie Janmiat adu san baje men step man lagasni. Ya kinu ki jingelang ki kamel akai sport bat ki jinge tho song kurem ompat sha ban penlong. La perking ya kalet kawan ki breu ha sor shilong klam ki pas ki babiang. Ya ki dukan badie ya ki mar bakong san bat ki we ki jat mar an penya de office ka deputy commissioner ka district East Khasi Hills. Baro ki dukan kin bu jing tep alor ke jing aitika kinong trei jong ki dukan. Ya ki kamshna yeng bamwan kinong train na bar la sha asar shilong da ka jingbet na ka office jong ka deputy commissioner. Ha ki chaka nong kondong ha ka district East Khasi Hills ru la sha
ondalayo jingbit shwa na ki SDO civil bat ki BDO ki office sarkar pedeng balayo jingbit na katnat home political bat ki office sarkar jela balayo jingbit na katnat personal bat ARA ken plie tang da khandiat ngot kinong trei baro ki bang bat ki yeng dak ken plie tang da khandiat ngot kinong trei hnrei kin khang no akapor baje mensngi na kabenta ki patba hagi jinglet on tap ne jinglet on thang la sha tang shipongod ondalayo jingbit shwa na office ka deputy commissioner Yaki kam rep ki kam Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act lasha agi thaino kondong. Hakabede berkejingyat ki kali kamai ki SDO civil kesora bat pen ursla kin khmi igejingyat ki kali tang laipau na kasispa bat kinyat tang hapo ka civil subdivision jongki. Na kabenta kesor Shillong bat kiwe ki CNRD block on khmi daw district transport officer ka East Khasi Hills bat ki kali kinyat tang arpau na kasispa. Hakabayday berkejingpli gidukan Shillong haga zone 1, 2, 3 sadar PS 5 bat 6 gidukan ken play haga sngi ningkong kesngi balang bat sngi thodiang nadu kopor khandai beje men step hadu saw beje janmiet haga zone 3 pasture beat house zone 4 zone 7 bat million CNRD block ken play haga sngi baar sngi palai bat sngi sajan nadu kopor khandai beje men step hadu saw beje janmiet Ki pulit ka Meghalaya nin kesni kala kami weu breu belatip kerteng kemudian lat cela na kasnong nong jengi haga district West Jante Hills hadin bulatho aka belong klem akor ha Facebook persya ya ke deputy commissioner ke district East Khasi Hills kabala sapriang ha kirensan beper jong ke social media layo ban kami nu breu da ke jingi trailang ke special cell ke East Khasi Hills bat ki pulit ke West Jante Hills on saraya ha kamat ke yang syari Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba S nong tenger uletho bakajing toket halor kania kadang niat chaprang. Kani ko kubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Kibriyo ke badan palat ya arnut ki kuan kin omla banyo jingerap na ki katto kania ki skim ke Sarkar Assam laong umentri rang ba kajala Assam u Dr. Himanta Biswa Sarma henin kesngi. Ulang bag sarkar kalarai ban pentreka mega kendon bade bandon duna ki kuan hakikat to kani skim jong ke sarkar jela. Ulang bag kani kendon kan omdei ya baro ki skim jong ke sarkar jong ke jela Assam. Kum kada kejing persya kejing bamle ke sarkar halor kejing dawa jong kinong trai asya ha Meghalaya kamtam hukum kani kapor badangnya kuan ke klam COVID-19. Kinong tray asya kilarai ban sanget trekam da kejing penbenai kejing sanget trekam ba klembo por nado henin kesni. La penbenai kene da ke presiden ke Meghalaya Asha Workers Union ikong M Mersing ha kejing kendo bat kinong patai kubor henin kesni hanong po. Ha India la ai kumba arpu nyuklor arpulai lak teli dos jong ketika yada na kejing pang COVID-19 kat hadu mentah. Katnat kakot kakya kay itu batang henin kesni la ai tika ya kumbalai pulai lak ngut kibreu. Kabenta balai bat bala kampen stat jong kejing ai tika kala sedang hakari. Ka sarkar pedeng nado lasai kesni kan sedang ya kejing sam ya nyopusan na kesispa ketika syaki jela bat ki union territory. Kani kan kentup ikitu ki baha pedeng khat prabat sau senam kerta. Baros kata ke sarkar pedeng ke IA sanpau na kesispa ya ketika. Hendrai mentakan aino nyopusan na kesispa syaki jela bat ki union territory. Lada penbenai kania da menteri rang bado kari Narendra Modi haka nyu tarik mentau benai haka jingkran jong u syakari. Ka jingpen kuat jaka met basa jong unong maria thong bapau ke India Milkha Singh kalalong henin ke janmiet. Laban penken mau hang ne bau Milkha Singh ulakla no men hakasni to adiang hadin balaban ke jingpang COVID-19. Uladap kendai puwe sinam karta. Ula juyo eko kusnam Padma Shri. Ulo jele kai ya kejinga mare thong track and field nadu kapor budang tray bat katanat sipai ringko. U Presiden kari Ramnath Kovind, u Vice President kari M Venkaya Naidu, u Menteri Rang Bado kari Narendra Modi bat kiwei kilepen pau kejing ngosi halor kejing klatno uni uklor yele kai kari. Bat kattu ko kubor kalakut akan ke step ka bala wan chapi nak All India Radio Shillong. Ni pen ken mau pi kenong snap bah ka por prabaje ni so baga Delhi station nak benta ka kubor hagak tin Hindi ka banbot ka kubor hagak tin pareng ka por prashteng. Hak por khandai baje nak ke station pinyo ka kubor nak than stilam mingi hagak tin pareng. Ka por menta kala janda partat praduna san minute.